Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So, apa kesilapan yang biasa supply and demand trader buat ya? Okey, dalam market structure kita ada saya pernah bercerita tentang swing high, swing low semua tu kan, ataupun turning point semua tu. Okay, and then kesilapan diorang adalah diorang letak position pada pertengahan dan antara swing high ataupun swing low ke swing low ataupun swing low ke swing high. Biasa dia akan letak pertengahan pada area pertengahan. Biasanya imbalance tak kuat kat situ imbalance tak berapa kuat kat situ. So kalau you nak trade supply and demand, you kena cari contoh pada swing low ke swing high, and then dia return balik kat dia situ you carilah demand zone, itu untuk buy lah. Kalau swing high ke swing low, okay, so, ke swing high ke swing low, tunggu dia return balik, you cari supply zone kat situ untuk you buka position sell, ataupun you boleh gunakan swap zone whatever semua untuk ada entry position. So trader consistent sebenarnya kita tunggu harga je kat situ sebenarnya. Kita dah tahu area swing high ataupun swing low, ataupun kita boleh panggil dia pada area premium ataupun area discount. So kita tunggu price return dan kita cari supply ataupun demand zone untuk kita entry. So syarat anda boleh subscribe YouTube channel saya, dan juga anda boleh follow TikTok channel saya. Dan jika anda dapatkan ebook supply demand, anda boleh klik pada link di bio, dan juga anda boleh klik pada link di description. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.